Poštovani gledalci televizije Bogošća, gledate još jednu emisiju Besede. Ona je profesor razredne nastave. Ona je pisac, piše duhovnu i ljubavnu poeziju. Ona dolazi iz Katna. Ona je Ilda Grabovica Arnautović. Jesam ja pogriješio što sam rekao, Ilda? Ne, sve što ste rekli ste onako kako jeste. Kako ste doputovali iz Katna? Dobar dan. Lijepo sam putovala iz Katnja, ranije sam krenula pa sam onako plako da imam vremena prije snimanja da uživam u šetnji po Baščarši i po Sarajevu. Bilo je lijepo i ugodno putovanje. Je li vam završena nastava tamo, jeste? Da, jučer je bio zadnji dan nastave, sad nastupa proljetni raspust za učenike, a mi nastavnici imamo neke aktivnosti svoje. Dobro. Mene sam interesuje prije nego što počnemo razgovarati o vašem umjetničkom radu. Što nam niste poveli jednog vašeg učenika da on prenese utiske sa nastavi, da kažete ili da je dobra nastavnica ili malo je stroga. Kakvi ste kao nastavnik? Pa da ste mi dali prijedlog, taj svakako da bih rado dovela svoje učenike, pošto i moji učenici, osim što su znači veoma vrijedni učenici i pišu poeziju također. Kakva sam kao nastavnik? Pa rekla bih ovako da sam realna. U svakom trenu postupam pedagoški i kao roditelj te djece. Kada dođem u svoju učionicu, moja škola, moja učionica je moj drugi dom, moji učenici su moja druga djeca. Pa kada dođem u učionicu, u svakom tom učeniku vidim svoje rođeno dijete. I tako znači, mislim da nisam stroga previše, mislim da sam realna i mislim da dosta ljubavi poklanjam tim svojim učenicima, što oni zaista i osjete i znaju da cijene. Da, zaboravio sam reći, vi u Katnu, u gradu, u jednoj osnovnoj školi imate svoj razred koji vodite od 1. do 4. razreda. Tako sam ja nekad radio, ali to je bilo nekad davno. Da, ja radim u osnovnoj školi Hamdija Peševljaković u Katnu. Trenutno učim 5. razred. Mi učenike vodimo od 1. do 5. razreda kako je uvedeno ovo 9-godišnje osnovno obrazovanje. Sad, ajmo mi se malo vratiti na vaš umjetnički rad. Ja sam samo malo pogledao, odnosno poslušao kad ste počeli, kako je to ljubav prema ljubavnoj poeziji i prema duhovnoj poeziji. Ovako, ljubav, u suštini sva ljubav je ljubav prema Bogu na kraju krajeva. Duhovna poezija je nešto, znači, to je najuzvišenija ljubav, je ljubav prema Gospodaru svih svjetova i pokreće nas ona. Pored te ljubavi, veoma bitna je ljubav između muškarca i žene, ljubav prema djetetu, ljubav prema prijateljima. Znači, to su te ljubavi koje pokreću svijet, koji su voda života. Kod pisanja, ljubav ne samo meni, nego i umjetnicima svih žanrova kroz historiju je bila vječna inspiracija. Pa tako i mene ljubav je ta koja inspiriše, pa nastaju moje pjesme, da li duhovne ili ljubavne pjesme. Koje više volite? Pa u zadnje vrijeme više duhovne pjesme. Vjerovatno kako čovjek zreli postaje, duhovno sazrijeva, nekako i ta ljubav je jača, više i ljepše spoznajemo tu duhovnu ljubav, barem je tako kod mene. Znate zašto sam to upitao? Da. Ja znam da vi imate 3 djece, da imate jednog sina koji upravo završava medresu u Visokom i znam da je on dobar učenik, da slušam i vašu poeziju i to što napišete. Da li vam je on nikad rekao da napišete jednu laju? Pa jeste. Ja što god napišem, pogotovo ako je u pitanju duhovna poezija, volim da pokažem svom Omeru prvo, da on to pogleda, da vidim da nisam negdje napravila neku grešku. U smislu, ne daj Bože, širk neki iz neznanja.
I Omer kad pregleda to, on kaže mama to je ok, pošalji to ili nemoj slati na konkurs ili da ide u zbirku poezije. Čak mi je jednom i rekao kada sam napisala pjesmu Kurban Bajram i poslala na književni natječaj za Musa Čazim Čatić, on je rekao tada mama pošalji, ovo ti je Mihalska pjesma. I zaista ta pjesma je bila nagrađena, Omer je to osjetio da ima kvalitet ta pjesma. Omer, čuo si malo sugerišći svojoj mami da još to piši. Vi ste u međuvremenu izdali samo jednu knjigu, jel tako? O čemu se radi? Da, ovo je moj književni prvijenac, zbirka pjesama Miris čežnje. Izašla je u mjesecu knjige prošle godine u oktobru. U pitanju je duhovna i ljubavna poezija. Znači, spoj i duhovne i ljubavne poezije tu, mada mimo ove zbirke poezije moje pjesme se nalaze u 18 međunarodnih zbirki poezije. To je bilo kada sam slala pjesme na konkurs, pošaljem pjesmu na konkurs, ona prođe na konkursu, objavljena bude u zajedničkoj međunarodnoj zbirci poezije i tako. Znači da ima popriličan broj knjiga u kojima se nalaze moje pjesme, ali ovo je moj književni prvijenac. Ja sam malo čitao vašu biografiju. Ja tu jedino dolazim sad da to pročitam. Vi ste dobili bezbroj tih nagrada, prva, druga, objavljena, što ste sad rekli u nekoj zbirci. Ima neka nagrada posebna da se izdvaja? Sve su mi nagrade drage i svaka nagrada mi mnogo znači. Ali evo na neki način zašto bih izdvojila neku nagradu, što mi je ta nagrada bila kao neka odskočna daska za dalje, to je u stvari kad sam se prvi put odvažila da javno počnem da pišem, jer sam dugo ja pisala, ali samo onako za sebe tajno i pokazivala sam tu svoju poeziju, te svoje pjesme svojim najbližim prijateljima. Kad sam se odvažila da javno počnem sa pisanjem, tada sam poslala na jedan književni natječaj svojih 7 pjesama, u nadi da prođe barem jedna. Prošle su sve pjesme, a jedna je nagrađena prvim mjestom. Taj književni natječaj se održavao u Hrvatskoj, u Zagrebu. I to prvo mjesto koje je osvojila moja pjesma, stihovi moje pjesme su tada se našle na naslovnici međunarodne zbirke poezije. To je nešto zaista što me posebno inspirisalo i dalo mi vjetar u leđa da krenem dalje kao odskočna daska. Eto, to bi bila ta nagrada koju bih onako izdvojila da mi je možda malo posebnija od drugih, sve su mi nagrade dragi, svaka nagrada zaista mnogo znači. Naravno, kad neko kaže jesi lijepi, hvala. Naravno, da, znači, mi ćemo u nastavku programa poslušati sada vašu jednu tu poeziju, jednu pjesmu, a u vašoj pratnji bit će naši gosti koji su ovdje sa nama, a to je gospodin Rafid Subašić i Enes Ivričević. Tako je, to su moji prijatelji koji sa mnom su bili na prvoj promociji moje zbirke pjesama. Skupa održavamo poetske i književne večeri i te književne večeri zaista budu zapažene. I tako da smo odlučili i danas da skupa budemo na ovom snimanju. I da poslušamo to. Naravno. Da li je neko slučajno na bijelom platnu sudbina naših nekom greškom možda ostavio trag? Možda se nismo ni trebali sresti. Možda me nisi smio voljeti. Možda nisam smjela biti tvoja, a ti mi nisi smio biti ovoliko drag. O prst sudbine slučajno, proli crnu kafu po monotonom bijelom platnu života tvog i mog. Pa zamirisa kafa i probudi uspavanu, pa oživi umrtljenu, a nama, eto, prisuđeno. I slikaš sudbina svim pokretima umjetnika vještu, od onog što je moglo mrlja ili velika fleka biti. Naslika najljepšu sliku koja ispuni živote naše. Naslika trenutke zbog kojih ćemo do kraja života zahvalni biti.
naslika najljepše trenutke koje nikada Nećemo zaboraviti. Kad ja pođo na Bembašu, na vodu, ja povedo bijelo janje sa sobom. Ja povedo bijelo janje sa sobom. Sve djevojke Bembašanke na kapiji stajahu, samo moja mila draga nademirli penđeru. Samo moja mila draga nademirli penđeru. Ja joj nazvam dobro večer, djevojče, ona meni dođ do večer, Dilberče. Ona meni dođ do večer, Dilberče. Ja ne dođo isto večer, već ja dođo drugi dan, drugog dana, moja draga, za drugog se udala. Drugog dana, moja draga, za drugog se udala.
Evo mi nastavljamo razgovor sa našom Ildom Arnautović. Ja koliko sam Ilda primijetio i po društvenim mrežama i po dnevnoj štampi, vi ste imali sijaset tih promocija, gdje ste sve bili, možete slobodno reći, i vidim da je to bilo onako mnogo naroda, da je lijepo bilo, da su svi bili oduševljeni sa tom poezijom. Gdje ste sve? Gdje nam ovako ukratko? Da. Prva promocija je bila u Kući Sevdaha ovdje u Sarajevu. Namjenski sam izabrala Kuću Sevdaha zato što je to bilo mjesto gdje sam se ja prvi put predstavila javno sa svojom poezijom. Poslala sam pjesme isto tako na književni natječaj. Književni natječaj je bio Sarajevo na dlanu se zvao, onda se festival održavao tu u Kući Sevdaha. Ja sam tu prvi put nastupila sa svojom pjesmom Sarajevska zima. Nakon toga uslijedilo je u Kući Sevdaha dosta poetskih večeri kojima sam ja prisustvovala, neke od njih sam čak i vodila i tako da Kuća Sevdaha posebno mjesto zauzima u mom srcu i vezano je za poeziju, za taj poetski moj dio, znači ima ogromno značenje. Nakon Kuće Sevdaha druga promocija je bila u Travniku, zatim u mom rodnom mjestu Kaknju. U Zenici se isto tako održavala promocija, nakon Zenice Živinice, Visoko i tako. Eto, to su promocije. Hodali ste se puno i upoznali dobro Bosnu i Hercegovinu. Pa jesam upoznala dosta gradova, u Živinicama sam na primjer prvi put bila. Isto tako poznala sam dosta divnih ljudi, dosta saradnika, neki od njih su mi postali prijatelji, tako da ja kažem da knjiga nekako ispunila je moj život. I ovo bavljenje poezijom, imam osjećaj cijeli moj život nedostajalo mi je nešto, u stvari sad sam tu nešto pronašla u bavljenju, u pisanju poezije i u književnosti. Je li teško objaviti? Pa ne, ja bih rekla ovako ne. Ja inače kad nešto odlučim, takva sam, tvrdoglava sam i dok to ne ispunim ne stajem. Tako je bilo i sa ovom knjigom. Pisala sam pjesme, objavljivala ih na društvenim mrežama, a onda sam jednom došla na ideju zašto ne bih ja to objedinila, sve te pjesme i objavila ih. Kad sam došla na tu ideju, dotad sam već kroz poetska druženja upoznala ljude koji su mi dali lijepe informacije, kvalitetne informacije, da sam samo sve te informacije uvezala, dogovorila se sa recenzentom, sama sam sebi knjigu zbog profesije kojom se bavim pravopisno pregledala, lektorisala, znači tako da nije mi zaista bilo teško objaviti tu knjigu. Financijski su me u tome podržala moja općina. Inače, općina Kakanj podržava sve kulturne manifestacije, za svaku je pohvalu. Znači, u štampanju me podržala općina Kakanj i tvornica Cementa Kakanj. Imala sam podršku. Aferi, vidim da ste prijatelj sa mnogim književnicima, poetama, one koje sam ja snimao, sa kojima sam razgovarao u emisiji Besjede. I ima li tu među vama, tim pisima, ima neki ljubomori? Bar malo da li ima neke zavisnosti, jer moramo priznati da u posljednje vrijeme da se je pojavilo puno pisaca i poezije i pjesme i šta ja znam, da li ima malo ljubomori, a ne morate mi odgovoriti, možda baš nećete. Pa ovako, ja spomenuli ste da dosta imam prijatelja, poznala sam književnike koji su mi postali prijatelji, evo književnici Kostić, Aleksandra i Milorad, znači oni su bili u vašoj emisiji i Brah isto tako, oni su zaista i prijatelji mi postali. Još dosta književnika. Ja imam tu sreću, hvala dragom Bogu, da ljudi s kojima surađujem da me bezuvjetno podržavaju. Ja isto tako, kad god mogu nekoga da podržim, ja podržim, onda mi se sve to vrati, tako da ljudi s kojima surađujem i radim, nisam kod njih primijetila nikakvu nezavisnu ljubomoru, nego podržavaju me i
da kaže, tako guraju i kad kažem ne mogu više, dosta, možeš i trebaš da ideš dalje. Znao sam da ćete mi tako i tačno odgovoriti. Da, zaista je tako. Hvala dragom Bogu, svi suradnici s kojima ja radim, imam divno iskustvo s njima. Hvala im. Hvala i vama. Sretan kraj. Žurit ću na sabah rani, niz kaldrmu popločanu lišćem mokrim, oči će mi biti teške, pospane i snene, na česmi, pored begove džamije, kao nekad što si, čekat ćeš opet ti mene. Jesen kasna tad će biti, kroz maglu će se boriti noć sa danom, osmjehivat ćeš se dok mi budeš prilazio, kao u mom snu, bezbroj puta odsanjanom. Selam ćeš mi tad nazvati glasom toplim, dragim, milim, skupa ćemo do harema stazom kojom smo nekada zajedno hodili. Muezin će samunari milozvučnim glasom vakat sabah da najavim. As-salatu khayrun minan naum. Ući ćemo u džamiju da srcima, dušom i jezikom mi molitvu obavimo, milostivom, samilosnom na seđdu da padnemo. Smiraj će se širit dušom dok jezik Allah, Allah zbori. Prvim zrakama tek rođenog dana bit će osvijetljeni džamijski prozori. U ruci ću imat tespih što ga tebi ja nanizah od bobaka sultanita. Svaki bobak mjesec jedan, pa godina skoro 3, nizala bih i od suza da su bile biseri. I na kraju namaza dok dovu budem učila, kroz suze se osmjehivala i Allahu šućurala što se moja dova ispunila. Pa sam tebe opet srela i vidjela, Allahovu kuću s tobom zijaretila, u džematu s tobom namaz klanjala. Ti hoću šaputati. O ti koji mnogo poklanjaš, tvoja je milost neizmjerna. Čekat ćeš me u haremu dok izlazim iz džamije, mahramu skidam i rasplićem kose svoje. Pružit ću ti tespih što za tebe ja nanizah, od kamena sultanita za sultana duše moje. I dok se šeher iz sna budi, golubove ćemo mrvicama nahraniti, a onda polahko do žute tabije ko nekada mi se zaputiti. Pa sjedeći na bedemima od tabije stare, gledat ćemo šeher kojeg jutarnje sunce mije. Naslonit ću glavu na tvoje grudi, dok se moja ruka u tvojoj ruci grije. A ti ćeš mirisati kosu moju, u nju staviti zlatni listić kod ukaš žut i tiho mi šaputati kako od mene nigdje ne ideš ovaj put. Iz džepa ćeš izvaditi parče hartije, stihove pjesme pisao si meni ti. Mislio sam na tebe, čeznuo za tobom, dok smo bili razdvojeni. Dragi, jedini, mili, znam da ćeš doći opet. Moraš doći, znaj, jer naša priča ne smije završiti tek tako tužno. Mora imati sretan kraj. Poštovani gledalci, evo, slušali smo ovako malo poezije od našeg Rafida i od naše Ilije Enesa, a sad ćemo malo da progovorimo sa Rafidom. Rafide, odakle
da ti se baviš tom duhovnom muzikom. Znam da si iz Prijedora, da si u Sarajevu došao do 96 i tako dalje, a o biografiji ćemo u nekoj drugoj našoj zajedničkoj emisiji. Imaš ti toga do sada pričaš. Ako mogu, pa bit će mi čast i zadovoljstvo. Pa, otkud rafi duhovnoj muzici? Pa nekako od malih nogu, vjerojatno ta duhovnost i ta spona koja veže Ildinu poeziju i ovo što mi sad sa našim menosom komponujemo, u glazbima. Od malih nogu, vjerojatno od nektoga, nekako, inače, neki znaju, neki ne znaju, ja sam najmlađi mujezin u Prijedoru. Sa 13 godina sam bio. Aferi. Tako je to. Kasnije sam bio mujezin Hamzebegove džamije na 4 lunare u Sanskom mostu, poslije rata, kao muhađir. Jer dolaskom poslije školovanja sam došao u Sanski most, što se nisam mogao vratiti u Prijedor. Još nije bio počeo povratak i neki me čovjek prepoznao tu u džematu, ja sam došao na džumu i pitao me Stijane mali što učio nekada sam, ako jesam, kaže, proučiš pravo, ja sam proučio 7 i tako sam dobio odmah posao mujezina gradske džamije. Tako je to, nekako duhovnost je možda prva ta na koju se nadogradila Sevdalinka tek na to. U posljednje vrijeme sarađuješ sa našom umjetnicom Ildom. Kako je došlo do te saradnje? Kako ste se upoznali? Wow, pa evo možda da Ilda kaže, Ilda... Ona će to meni kasnije. Kasnije će, a ja moram sada, znači... Ono što će ona kazat, kaži ti. Važi. Najizbjerile. Pa upoznali smo se na poetskoj večeri u kući Sevdaha, to je sve vezano za Sevdah. I baš prilikom te jedne promocije od večeri poezije u kući Sevdaha, dobilo se to poznanstvo koje je dalo rezultat i ovoga angažmana saradnje na ovom projektu promocije ove knjige, Vidi sa čežnje. Tako da evo nekako na obostrano zadovoljstvo ta saradnja i traje i dalje. I evo nekako baš, hvala Bogu, fine su povratne reakcije od publike i od medija i hvala vam puno na tome i zadovoljstvo mi biti ovako u lijepom okruženju sa profesorom Menosom, sa našom Ildom i sa vama koji prenosite te dobre vibracije dalje u eter i ljudima. Znao si ti, Rafi, da ćemo se mi opet sresti. Bio si naš gost nekoliko puta i radije televizije, ali mi je uvijek zadovoljstvo s tobom neko progovoriti. Šta sviraš? Pjevaš li nešto? Šta najvoliš da izvodiš ovako, mislim? Pa, nekako, šta ja znam, Mila, ja i Sevdah, i ta poezija nekako, jer i sam pišem neku poeziju koju sam malo zapostavio za zadnje vrijeme. Nisi knjige imali? Nisam, imam neku malu zbirku, dok sam bio kao vojnik sam počeo pisati pjesme. Ima nekakva, taj neki urnek ručne izrade, obljepljena svijeća, onako ispisana sa nekim dekoracijama. Mislim da je kod fotovlada Solde taj primjer, ako je to čak slikao naš uvaženi fotograf sarajevski. Pozdravljamo ga ovom prilikom. Nekako, i onda se sve skupi i to. Teško bi bilo staviti neko težište, da li je to poezija, da li je to Sevdah i da li je duhovna muzika. Pa naravno i pop muzika, to mi smo svirali dio toga. Nekako sve što ima lijepu melodiju, lijepu poruku, jer uvijek težište daje na tekstu. A i muzika naravno kao aranžman, ali to uvijek daje neko težište prednost na tekstu, da šta to govori pjesma, tako da nekako sve je dio. Otac moj je volio Sevdalinku, možda u zadnje vrijeme više nekako težište daje na Sevdah, jer moj otac je inače volio pjevati Sevdalinku. Jeste, bravo. Ali eto, ja u to doba kao malo dijete nisam razumio težinu toga Sevdaha i nisam razumio, valjda morate malo čovjek ostari da bi shvatao tu... Da dođe do sebe. I vjerovatno jedno i drugo. Rafael, ti si 2006. godine osnovao grupu Real, je li tako? Ne, to je bila Sarajevo Oriental Band. Grupa Real se osnovala isto na ovom mjestu ovdje u Moriću Hanu. I ti si bio dio toga? Jesam, bio sam toga i bio sam i danas dane grupe Real. Ali eto, ona je nastala ovdje u Moriću Hanu. Inače, moj prijatelj je profesor Edin Fazlić iz Ilijaša, iz Lješeva. Grupa Fatih, Fatih koji je malo eto nekako sad da molimo Boga i bila bi mi želja i drago da izbaci jednu lijepu novu numeru ako bude uskoro.
je bio nekako, oni su počeli se našli se kao grupa Rejan, Mustafa Isaković, Rijad Imamović, Rijad Delić i sa fakulteta islamskih nauka su sastavili ovdje u Orčahanu, to su prve bile Rejana. I onda su kasnije nastavili su, oni su od prvog honorara, od bakšiša, od Vojvodnosti, snimili su prvog numeru Rejan. I tako je krenulo danas dan, tako da je to jedna lijepa grupa koja ima kontinuitet. Eto, drago mi je čast biti dio njih, evo, gdje god i dalje sarađivati, tako da eto, lijepa jedna priča koja potiče sve ovog mjesta, nekako Mavrića Han je evo jedno istorijsko mjesto i inače odbrana Bosne je isto krenulo, ovdje su se begovi sastali kad je to je istorijska priča, sad da nije za moju melodiju, ali to je vrlo važno mjesto, dakle potiču važne stvari za ovu državu i za ljubav i za umjetnost i sve. A kaži, nisam se dogovorio sa Enesom, šta ćete nam sada izvedete? To vidi naši gledalci. Ja sam tebe dobro upoznao, ali nek obnove sjećanje na tvoje izvedbe. Ajde čujemo, hoćete nam nešto zapijati, Enes? Pa evo, vrlo rado, možda neplanski, ovako nešto kad smo spomenuli Mavrića Han i odbranu Banja Luke. Odavde je krenula. A ima i veze sa ljubavlju, sa ljubavnom isto, jer žalno mi se spominje ljubav u pjesmi, to je veza sa Ildinom poezijom, tako evo, ima neku vezu. Hoćemo li? Nemoj mi samo nešto žalostno da mi plaćimo sad, nešto veselo. Pa sve da je takav i ljubav i radost, sve, šale gosa sa. A hoćeš ti čime to udarati? Malo ćemo da udarimo. A šta je ovo? Ovo je inače darbuka, ili tarabuk kod nas kako kažu, turski. Dobro. A ovo je def, isto derviški, inače. Tako ima i naš vlasnik ovdje prvih mladih, nešto stiša to. Jeste, kod njega perzijski def koji ima halke, ovo je turski inače, bez halki i ovo je možda najveći u Bosni sada. Inače, ručni rad iz Istanbula i ovo ima na pumpu se... Tu, da se napuši. Jeste da se štim. Štim da se koža radi na toplom hladnom, pa da drži taj štim. Inače, uvijek teško koža radi na toplom hladnom se raštimava. Hoćeš sad pumpu? Ali najviše volim koži, ima taj najtopli zvuk, nezamjenjiv sa ovim plastičnim. Hajde čujemo. Hajde, manje pričamo. Ako ti nije napuhano da idemo pumpu, da se... Dobro. Hajde vas čujemo. Ajmo, majstor, buju. Kao što je Džafer Vega Kaduna, aman Kaduna, hajnju zaprosi Sarajevski
Niškog Bekriju. Aman, aman Bekriju. Čekam te kod golubova. Na zidu sobe moje kalendar je novi, od starog zauzeo mjesto. Smjenjuju se godine, proljeća, ljeta, jeseni, zime, a ja te se i ne sjetim tako često. Vrijeme neumitno teče, čini svoje, ali još uvijek svaka šetnja baš čaršijom starom probudi sjećanje na nas dvoje. Pa ti u meni kao da oživiš, probudiš uspavanu, uzburkaš umirenu, otkopaš davno zakopanu. I onda, kao da korake ti čujem, u snijegu ti vidim stope, tako si mi blizu, osjetim tvoje usne na čelu, dok ti ruke u mojoj kosi pahuljice snježne tope. I baš kao nekad, samo u mislima sada, zrnjevljem sitnim mamim u gugutane, dok slijeću sa zaleđene grane, u ušima mi eho tvojih riječi, kao i snova. Dođi, čekam te kod golubova. Pogled mi sjetan, a smiješak ozari lice moje. Tiho šapućem golubovima, kako bih voljela da ih kao nekada i danas zajedno hranimo nas dvoje. Misli mi brode morima prošlosti, pa i ne baš tako daleke, dok gugutani na moje ruke slijeću sa drveta i obližnje krova. Meni u glavi odzvanjaju tvoje riječi. Dođi i požuri, čekam te kod golubova. O, gugutani, svjedoci ljubavi naše, čuvari moje tajne, raširite krila, vidite se nebu pod oblake i letite daleko, daleko, do daleke zemlje u kojoj živi moj neko. Preletite 7 polja, 7 mora i 7 gora, prenesite mu čežnju srca moga. Recite mu da je dio mojih snova, recite mu da mislim na njega, da ga volim, da mu se nadam i da ga još uvijek čekam. Čekam ga na našem starom mjestu, čekam ga kod golubova. Ildana, da nastavimo još malo razgovor. Mi smo na kraju ovog našeg druženja. Nadam se da nam je bilo lijepo. Da, veoma lijepo i ugodno druženje, barem što se mene tiče, uživala sam. Ja sam nešto zaboravio da vas pitam. Pišete ilahije, ljubavnu poeziju, duhovnu muziku. Da li ste ikad sevdalinku neko napisali? Da. Sevdalinku sam napisala, a samo još da pomenem kada je književnik Emir Sokolović kada je bila promocija moje knjige, bio je promotor, tada je rekao da je moja cijela knjiga u stvari jedna velika sevdalinka. Napisala sam sevdalinku, evo zadnje što sam napisala to je bila sevdalinka baš o Morića Hanu. Ovdje sevdalinku sam proslijedila Rafidu, Rafid će potruditi se sad da je u glazbi, da otpjeva, pa eto ako Bog da se nadam sljedeće neko naše druženje, da ćemo imati tu sevdalinku pa da je poslušate. Nadam se. Ilda, hvala vam puno. Poselamite i pozdravite sve u Katnju, pa se vidimo opet. Hvala vama što ste došli, hvala vama što ste došli, što ste izdvojili svoje vrijeme. Zaista sam uživala, alaikum selam, selam isto tako za sve vaše gledatelje i svi koji budu pratili ovu emisiju. Hvala lijepo, poštovani gledalci. Gledali ste još jednu emisiju Besjede
iz Morića Hana.